الحمد لله الذي على نعمة الإسلام والصلاة والسلام على رسولنا صلوات الله والسلام عليه. Reka nongere mfate uyu mwanya nshime singize Allah subhanahu wa ta'ala waduhundagajeho inema y'Ubuislamu. Iyo bitaza ku bushake bwe, iyo bitaza ku bushobozi bwe, iyi nema ntitwari kuyigira. Murabizi hari abaturusha ubwenge, bakaturusha amafaranga, bakaturusha ibyubahiro, ariko ntibigeze bagira amahirwe yo kubona iyi nema y'Ubuislamu. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi meruka naba arimo bajugunya mu muriro wa Jahannam, n'ubwenge bari bafite n'ibyubahiro bari bafite, tuzongera tugaruke tugire tuti alhamdulillahi alladhi hadana lihadha. Ugushimwa nuko Imana iyo tuyoboye muri iyi nzira. Nkaba nkomeza gusabira umwe Imana Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi. Bayisilamu, turacyakomeje isomo ryacu aho turi mu gice cya kabiri mu gitabo cyitiriwe Tibb an-Nabawi cyanditswe na Imam Diyauddin al-Maqdisi, aho turimo turebera hamwe zimwe mu ndwara nimwe mu miti Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yadutungiye agatoki. Ahangaha tugeze ku isomo ya hadithi ya 42 itugaragariza ko buri ndwara yose iba ifite umuti Allah yawumanuriye, ahubwo ikiba gikenewe nuko iyo ndwara igize amahirwe igahura n'uwo muti irakira. Iyi hadithi nkuko tuyikesha umwe Imana Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi ikaboneka mu gitabo cya Imam Muslim. Rasul sallallahu alayhi wasallam aratubwira ati likulli da'i dawa, buri ndwara yose ifite umuti. Fa idha usiba bari'a bi'idhnillah, iyo bihuriranye byanze bikunze ya ndwara irakira. Iyo tuvuze indwara akenshi dukunze kugaruka ku ndwara zifata imibiri yacu cyane, ariko sizo ndwara gusa. Mwaba muzi ko indwara ikomeye ari ukuba imbata y'ibyaha. Allah subhanahu wa ta'ala avuga indwara muri Qur'ani, indwara zajemo uburyo bubiri. Hari indwara turwara nk'imibiri yacu, ari nazo dusanga urugero nko mu mvugo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala igira iti wala 'ala al-marid haraj, wala 'ala al-marid haraj. Umuntu urwaye aroroherezwa, umuntu urwaye hari amategeko atamureba. Ahangaha Allah subhanahu wa ta'ala yarimo avuga indwara zifata imibiri yacu, ariko hari izindi ndwara zigafata imitima yacu, cyane ko intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi itubwira iti inna fil jasadi mudgha, mu mubiri harimo inyama. Idha salahat salaha al-jasad kullu, iyo itunganye, iyo itarwaye umubiri wose nturwara. Iyo itunganye umubiri wose uratunganye. Rasul sallallahu alayhi wasallam arangije aratubwira ati ala, iyo nta yindi nyama uretse ko ari umutima. Iyo inyama itunganye umubiri wose uratungana, yakwangirika umubiri wose ukangirika. Zimwe mu ndwara rero zifata umutima twavuga urugero nk'indwara ya shahawati, kuyoborwa n'irari ry'umutima wawe, gutwarwa ukaba watwarwa n'ubusambanyi,
فنعوذ بالله من ذلك. Allah subhanahu wa ta'ala yayise indwara, aho yarimo aburira abategarugori cyane abwira abagore b'intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi, abuza abategarugori kuzamura amajwi no kuyanyonga. Arangije arababwira ati fayatma alladhi fi qalbihi marad, bitaza gutera wa wundi urwaye indwara y'irari, urwaye indwara yo kurarikira ubusambanyi, kuba yakwifuza. Iyi ndwara nayo Allah subhanahu wa ta'ala yayise indwara. Hari indi ndwara cyane imaze no gukwirakwira muri ibi bihe, indwara ya shubha, abatera urujijo mu idini, abatera urwikekwe, kutizera, kugeza ubwo umuntu yicara imvugo z'intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi, cyangwa se aya za Qur'ani, cyangwa se n'Imana akaba yigiraho ugushidikanya. Aribyo Imana itubwira muri Qur'ani igira iti fi qulubihim marad fazadahum Allahu marada, bafite uburwayi mu mitima yabo kandi Imana ibongerera ubwo burwayi. Bagaragu b'Imana, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadukiza akaturinda ubu burwayi bw'umutima, kubera ko ari bwo burwayi buremeye kurusha uburwayi bw'imibiri yacu. Ni uburwayi bwa kirimbuzi burimbura idini ryacu, bukarimbura ubuzima bwacu, tukisanga muri gihonome. Rasul sallallahu alayhi wa sallama avuga ku bigendanye indwara, yavuze kuri izo ndwara ebyiri. Avuga indwara zifata imibiri yacu, avuga n'indwara zifata imitima. Niyo mpamvu rero Qur'ani imanuka aho Allah subhanahu wa ta'ala atubwira agira ati nuko iyo Qur'ani tuyimanura ari umuti kandi ari impuhwe kubemera Imana. Qur'ani ni umuti uvura izo ndwara zombi. Rasul sallallahu alayhi wa sallama agakomeza atubwira muri izi ahadithi. Tumaze kubona ko hadithi ya 42 ko buri ndwara yose ibifite umuti. Ikiba gikenewe ni uyu muti guhuza n'indwara. Kuri iyo mpamvu niba hari indwara urwaye abaganga bananiwe, menya yuko umuti uhari, kandi iyo uwo muti uwubuze wirukira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuko ari we utanga umuti. Umwirukiraho, umutakambira, umusaba cyane, ukabyuka abandi baryamye kugira ngo Allah akuvure, kubera ko niyo dua usoma nayo ubwayo yahinduka umuti. Umuti rero twari tuvuze ushobora kuba ari umuti wo kunywa, ni nk'uko kandi ubundi buryo bwo kurinda umubiri hazamo n'umuti bita alhimya, kurinda umubiri ko warwara. Alhimya, kurinda umubiri ko warwara, ni hadithi dukesha Qatada bin Nu'man, aho atubwira ko Rasul sallallahu alayhi wa sallam yatubwiye ati idha habba Allah ta'ala 'abdan hamahu ad-dunya. Allah subhanahu wa ta'ala iyo akunze umugaragu aramusigasira ahanga kuri iyi si, akamurinda ibigeragezo bishobora kuba byahungabanya idini rye, akamurinda amushoboza gusobanukirwa we, asobanukirwa Imana, anasobanukirwa n'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi. Aho abandi baterwa n'ibigeragezo bibavana ku idini, we agasigara ashikamye. Kubera iki? Kubera ko Allah yamuhisemo, amuhundagazaho urukundo rwe. Rasul sallallahu alayhi wa sallam agakomeza agira ati kama yadhillu ahadukum yahmi saqimahu alma, nkuko
umwe muri mwe arinda umurwayi we ibyo kunywa cyangwa se ibyo kurya, amurinda kuba yarwara. Ahangaha iyi riwaya itubwira kumurinda amazi. Hari umurwayi bitewe n'uburyo arwaye ashobora kuba yabuzwa kunywa amazi menshi. Hari indi riwaya itubwira ko umurwayi ashobora kuba yabuzwa kurya, akabuzwa kunywa bitewe n'uburyo akirutse cyangwa se n'uburyo dutinya kuba yarwara. Ibi turi buze gukomeza tubirebera hamwe, tureba ubugenge Allah subhanahu wa ta'ala yahaye iyi ntumwa ye mu buryo bwo kuvura, cyane ko wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ntivuga bishingiye ku irari rye, ahubwo ivuga ibyo yahishuriwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kuri iyo mpamvu ibyo ivuze byose biba ari ukuri, byatujya mu bwenge bitatujya mu bwenge. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kugira ubuzima buzira umuze kandi akaturinda indwara zishobora kutugeza hahandi dutekereza kuba twamuhakana. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ko yabishimira nanjye akanyishimira.